kyrtong so Mowkaiaw konstituensi gue emsan ngut wa kontup yo nujor ki sungo na UDP unehimi ya tengkan na kongres ukorentis rabon na BJP ulasting suciang na ITC wa uhabahun na khar na NPP haga pratrik duan giwo ementa haga scrutiny na mo kasali ya kot kislayong ki wada ki haba wan thapurtut ki kwada pendep haga nyaw torik uni bunai haga ni kasali ya kot kisla de chem wa waro jait to ibo biang wadi ki wa ulaj khamar oju khuni election MLA arja arhaule kamu pun kemo wa arja khat pra ka yaleh daman ko thaiñ ba ai wa unujor ki de job uda aspa ndu phaw wot don hi dai wa yon ru hajan ru spa ande phaw wi wot ya kyrtong ga NPP u Gilbert Sten wa di yo wale unehi mi ya tangkan kat wa MLA hai tu ipor Robinson kon di yo u hai waso wasan u EC Boniface Baman wa andru u hai por mi lalu u kyrtong ga PDF woro tu thap wot ka so Mowkaiaw constituency dem ki le phaw pra ja transpa ndu phaw lengun hai wa kha khande hajar nyangut to ki chandrang wa kha khande hajar transpa san phaw rungun to ikin thai